kungani ama-video ami stuck ku 200 na ku 300? Lalela, nami nginenkinga efanayo neyakho, kodwa mina-ke sengitholile. Lalela, kuthiwa uTikTok uma uposta ivideo yakho uqale uyise kulabo bantu obafollowayo wena, abakufollowayo wena empeleni, nalabo bantu o-Facebook nabo wena, okuyinto e-wrong leyo nto uyisethe wena la ku-TikTok wakho. Yangizwa ukuthi ngithini? Okay, labo bantu labo ofollowana nabo wena ko-Facebook abawabuka ama-video akho, bavele beyidlulele nje bethi uTikTok uhlakaniphile, uyabuka ukuthi labantu laba abawabuka ama-video akho, bese eyibulala ivideo yakho engabe sayidlulisela ndawo ivideo yakho, noma ihamba but ingasasheshi ngendlela ekufanele isheshe ngayo. Kufanele uzibuze wena ukuthi why leyo video leyo esuke igijime fast, abantu bayibuka fast kube yiyona ehamba kakhulu, because isuke ibukwe ilabo bantu laba abangakwazi wena. Okusho ukuthi labantu laba abakwazi ama-video akho vele bayitshela ukuthi into abasuke beyi-expectile bona, bayadlula nje kubona. Okay, leyo nto leyo uyisethe wena la ku-TikTok, kuzofanele uyilungise wena ku-TikTok wakho, noma uma ufuna mina ngikufundise, share le video le, uyishare le video, then ubuyele kumina ku-inbox noma ucommente, ngizobe sengichazela, ngizokhipha enye ivideo ukuthi ukwenza kanjani lokho. Danko.